Salibonani bantwana benkosi, liyabingelelwa ngelihle igama lomfelo wethu uJesu ozayo masinyane. Haleluya. Jesu yeza bathandekayo, uJesu uyabuya. Kuseduze abuye ngodumo umhlengi. Haleluya. Yeah, we are looking for that blessed hope of the appearing of the Son of Man, Jesus Christ. Umpostoli Peter ngiyamthanda uthi yena ku 2 Peter chapter 3 verse ngelika 13 lo 14 uthi yena ngokwesithembiso sakhe silindele izulu elitsha lomhlaba omutsha okuhlala kikulunga. Abesesithi umpostoli Peter verse 14 uthi ngakho bazalwane abathandekayo, nxa lisalindele lezi zinto tshisekelani ukuthi lificwe nguye, lingasoleki, lingelasici. Haleluya. uJesu wachiya umbuzo Luka 18 verse ngelika 8 uthi yena kambe indodana yomuntu mayisiza iza kufumana yini ukukholwa emhlabeni? uJesu mayebuya uza kuthola ukholwa yini? Uza kuthola usekukholweni yini? Uza kuthola umlindele yini? Uzokuthola ulakho yini ukulunga kwakhe? Ya, yikho sanikeza intshumayelo zethu itheme ethi yona Christ our righteousness. Isizatho yikuthi isifiso sami ukuthi bonke abantu sitholwe nguJesu silayo ingubo yomthimba, silakho ukulunga kwakhe. Haleluya. Haleluya. Singakangeni enkonzweni yelizwi lanamhlanje, kasibe lelizwi lomthandazo. Baba ingcwele, baba othandekayo, siyabonga umusa lothando lwakho, umusa ongasifanelanga. Thina sibabi sifanelwe yikufa, kodwa wena ngenxa yokuthi wabhadala esiphambanweni uyasivuma siphile ukuze samukele umusa wakho, siphile impilo engapheliyo. Baba ingcwele, siyabonga. Sizafunda elizwini lakho. Moya engcwele wabhala, sicela sitolikele njalo. Bese sisamukele ilizwi lakho, sisindiseke umusa ungakavalwa, singakazunywa yikufa. NgoJesu ngiyakhuleka. Amen. Siyabonga bathandekayo. Ngiyakwazi ukuthi abantu namhlanje bajabulile ngobuningi. Kubuthenwe abantu, kuyadliwa, kuyajayivwa, kuyagidwa ngokuchiyana kwendawo. Abantu they are celebrating, bathi bona bajabulela usuku uJesu wazalwa ngalo mhla ka 25 December. Ngiyakwazi ukuthi biblically uJesu vele kazalwanga mhla ka 25 December. Uyezwa yini? uJesu kazalwanga mhla ka 25 December. But mina ngilandaba lakho lokho. Ayisikho engingakho. Mina into engijabulisa kakhulu yikuthi umhlaba wona lo uyavuma ukuthi uJesu wazalwa. Uyabona nxa umhlaba uvuma ukuthi uJesu wazalwa, kuyachumayeleka. Uyezwa yini? Kuyachumayeleka. Ngoba uJesu wona lo kazange azalwe nje, kodwa wazalwa engumsindisi womhlaba, umsindisi kaplanet Earth. uJesu waphila impilo engelasono, wafa esiphambanweni. Wabhadala ama-requirements of the law. uJesu wabhadala i-perfect obedience, ukulalela okwahlula u-Adam lo-Eva ensimini yase-Edeni. uJesu wakubhadala ngoba waphila impilo engelasono. uJesu wafa esiphambanweni, wabhadala another requirement of the law, i-justice. So esiphambanweni uJesu wafa ukufa okwakungayisikho kwakhe. Uyezwa yini? Wafa ukufa okwakufanele kufiwe yimi lawe. So uJesu wona lo esihleli ngaye sisithi wazalwa. Uyezwa yini? Lalo bengazalwanga namhlanje, kodwa zwana wena, the fact ukuthi uyavuma ukuthi uJesu wafa, wazalwa, zwana iyamukela umusa wakhe, ngoba uJesu wena lo wakufela. Mamukele njengenkosi lomsindisi wakho. Ungaphelele kujayiveni wena. Uyezwa yini? Ungaphelele kugideni, ungaphelele kuthini mhla ka 25 December wena ungakholwa. Uyezwa yini? Vela kusoze kukusize, vela usoze usindisele ukuthi wena wawurecognize u-25 December ucabanga ukuthi uJesu wazalwa ngalolo suku. Lokho akusindisi, akusoze kukusize futhi. Uyezwa yini? Ungadla ukholisa ujayive, kodwa ekugcineni uyelahlwa. Uyezwa yini? Okuza kusiza ukuthi wamukele impilo kaJesu, wamukele owakwenzelwa nguJesu esiphambanweni, uphume discharge, wena ube lilunga lombuso wasezulwini. Haleluya. Haleluya. Lingakhohlwa bathandekayo, sigijima ngaphansi kwetheme ethi yona Christ our righteousness. Ngaphansi kwayo sile subtopic ethi yona the mystery of the two Adams, imfihlakalo yabo Adam ababili.
Namhlanje sizobheka uRomans chapter 6 ivesi ngelika 3. Sizakhuluma ngombhabhathizo. Lizakhumbula ngike ngathinta kancane ngebaptism in my last sermon. Ya indaba enzima kakhulu emhlabeni esicabanga ukuthi lula. Sicabanga ukuthi siyayizwa thina singayizwa. Ya mawubuza abantu ukuthi babe bhabhathizelwani, ya abanye baza kutshela ukuthi hayi sasiphonga ukubhabhathizwa kuphela sasingazi lokuthi kutshoni. Abanye bathi sabanjwa ngamandla ya kwathiwa sibhabhathize ngabazali bethu. Abanye baza kutshela ukuthi sawubona abangani bebhabhathizwa. Ya wasusithi lami hayi ngeke ngisale ngedwa mana ngikwenza okuyinto lokho funa kungangisiza. Ya kodwa engingakutsho bathandekayo ukuthi the bottom line into efana nayo kithi sonke ya ngobuningi bethu yikuthi sasingazwisisi ukuthi kahle kahle umbhabhathizo utshoni. Umbuzo uthi wona ya njengoba sakwenza singazi lokuthi kutshoni, siphinde yini Ndlovu, siphinde yini? Hayi angisoze ngikuphendule ngithi phinda kumbe ungaphindi, kodwa bamba lokho. Abantu abaningi abagcwele emachechi ya ababhabhathiziweyo ya engingakutsho ukuthi bangcwatshwa bephila bengafanga. Uyezwa yini? Phela ngokomthetho kulicala elikhulu ukumbela ya ukugebhela umuntu ophilayo umngcwabe phansi. Uyabotshwa uhambe intwende ejele. Uyezwa yini? Ya asambe kuverse 3 ya engikukholwayo ukuthi sizathi siyafika kuverse 6 kaRomans chapter 3 kaRomans chapter 6 kuzabe sokucaca ba ukuthi kahle kahle uPaul ukhuluma ngani nxa ekhuluma ngombhabhathizo. Ya phela ngiyake ngizwa emachechi lapha kukhuthazwa ngendlela abantu kumele babhabhathizwe ngayo. Ya uzokuthiwa hayi ubhabhathizo ucilisa ka3, hayi akubhabhathizo ucilisa ka7. Ya it's true bathandekani, kucilisa kanye according to the Bible you are 100% true. Wena ucilisa kathathu, wena ucilisa ka7 uhlanekela ivangeli. Uyezwa yini? NgokweBhayibhili umuntu ucilisa kangaki bathandekani? Ka1. Ngoba kahle kahle ukucwilisa ayisikho kuyindaba, kodwa okuyindaba yilokhu okuthiwa yikucwilisa. Ngamanye amazwi ungavele ulahle kucwiliseni, ucwilise ka7, ucwilise ka21, ucwilise ka3, usuhlanekela lona ivangeli ngokwalo. Ngoba ukucwilisa khona lokhu kule meaning kahle kahle ayisikho kusindisayo, asikho kuyindaba. Okuyindaba yilokho okuthiwa yikucwilisa. Uyibambe khona lapho, uyibambe. Uyezwa yini? Ya bathandekayo ngizwana la, even though you may have the correct method, lokho akusho ukuthi uleqiniso. Uyezwa yini? Ngoba okwenza imethod yebaptism ibe meaningful yikuthi kumele ikhombe eqinisweni. Uyalazi yini iqiniso bathandekayo? Iqiniso nguJesu. Uyezwa yini? Ngike ngakutshela ukuthi abantu abaningi kabazwisisi ukuthi kahle kahle umbhabhathizo utshoni. Ya sakhula sifundisana sitshelana ukuthi umbhabhathizo ngumngcwabo, imemorial service. Uzokuthiwa ukhona yini oyedwa ofuna ukungena emanzini angcwabe impilo endala? Wena ngena emanzini ungcwatshwe ufe. Ya emanzini, wena emanzini, impilo endala ingafela emanzini. Aluba kulula ngaleyo ndlela bathandekayo, phela ngabe kudala impilo endala lesi yafa ezizibeni la kunini kambe sibhukutsha ya sichaya ibhamu ya lasemabhavini kunini sigeza bathandekayo, kodwa kwehlula madoda. Uyezwa yini? Kusho ukuthi impilo le kayifeli emanzini, vele ngeke ivume ukufa ngamanzi. Ya akula vesi ethi umbhabhathizo yi-memorial service. uJeremiya uthi yena loba ungaze ugeze ngesepeni, amabhayibhili amanye athi noma ungaze ugeze ngesoda, ya ububi bakho buyabe bulokhe bukhona phambi kaNkulunkulu. Uyezwa yini? Noma ungaze ubhukutshe emanzini, noma ungaze ungene emanzini ubhabhathizwe. Uyezwa yini? Ububi bakho buyabe bulokho bunjani bathandekayo? Bukhona, ngoba isono kasigezwa ngamanzi. Uyezwa yini? Umuntu omdala kabhutshizwe emanzini. Uyezwa yini? Ya umbhabhathizo kahle kahle yibufakazi balokho okwenzeke ngaphakathi. Ngamanye amazwi nxa enhliziyweni yakho, nxa ngaphakathi kwakho kungenzakalanga lutho, laloba ungangena emanzini ucwiliswe kanye ngokwendlela yeBhayibhili, akusebenzi lutho. Uyezwa yini? There must be a change first in the heart. Ngoba kahle kahle asikhulumi ngemethod yombhabhathizo la, uzwe kahle.
kodwa sikukhuluma ngeqiniso ngokwalo. Kwelinye ilanga uJesu nxa ekhuluma labafundi bakhe kuMark 16 verse ngelika 15 lo 16, iBhayibheli ithena wathi kubo, hambani emhlabeni wonke litshumayele ivangeli kukho konke okwadalwayo. Loba ngubani okholwayo abhaphathizwe uzasindiswa, kodwa lo ongakholwayo uzalahlwa. Uyezwa yini? NguJesu okhuluma labafundi bakhe. Uthini? Hambani liye emhlabeni wonke. Lo okholwayo abhaphathize, nxa selitshumayele uzasindiswa. Onjani bathandekayo? Okholwayo abhaphathizwe uzasindiswa, kodwa lo ongakholwa uzalahlwa. Uyayizwa yini indaba la? Uyabona, nxa usungena emanzini ubhaphathizwa, yisenzo esenziwa ngumfundisi wakho. Uyakubhaphathiza mpela egameni likayise, elendodana, elikamoya ongcwele. Ngikhuluma ngumfundisi umuntu la, uyezwa yini? Kodwa kahle kahle nxa sesilanda isiji sendaba iqiniso ngokwalo, ngumoya oyingcwele bathandeka ubhaphathiza umuntu. Uyezwa yini? Mana ngikubeke kanje ukuze kuphele inkani yonke. Zwana la, nxa umuntu ebhaphathizwa efakwe emanzini, lokho akusindisi muntu. Uyezwa yini? Lokho kukhomba ukuthi umuntu usesindisiwe ngokukholwa. So kungena emanzini yisayini yokuthi lo muntu usephendukile. Lokho akwenzi muntu alunge. Uyezwa yini? Lokho akwenzi muntu abe ngcwele. Uyezwa yini? Ungena emanzini, hayi ungathi wena ungafeba ungaganga ubusubona isolution kuyikungena emanzini. uJesu nguye osindisayo. Uyezwa yini? uJesu nguye osindiswayo. Uyezwa yini? Nguye osindisayo uJesu, nguye ongcwelisayo, nguye ophelelisa umuntu. Ungabalekele emanzini. Uyezwa yini? Abalekela kuJesu esiphambanweni. Uyezwa yini? Kulapho izono ezigezwa khona, nothi ngamanzi kodwa ngegazi. So kungena emanzini yisayini yokuthi lo muntu usephendukile. Lokho okwenzeka emanzini kukhomba okwenzeka enhlizweni. So lokho okwenzeka emanzini kwenziwa ngumfundisi umuntu, kodwa lokho okwenzeka enhlizweni kwenziwa ngumfundisi omkhulu, umoya ongcwele. Haleluya! Moya ongcwele mfundisi wami, vezo kukaKristu kimi. Haleluya! Uzakhumbula isele esiphambanweni elathenjisa umbuso wezulu. Kazange angene emanzini. Uyezwa yini? Kazange angene emanzini, kodwa wasindiswa. Uyezwa yini? So madoda, ukungena emanzini akusindisi, kodwa iqiniso liyasindisa. Madoda bazalwane, ngike ngathi mina ukungena emanzini akusebenzi. Hayi, ungangitoliki kabi, angitshongo njalo. Uyezwa yini? Ngithe akusindisi ukungena emanzini. Ukungena emanzini kubalulekile, kuyasebenza kuphela nxa umuntu ephendukile. Uyezwa yini? 1 Corinthians chapter 12 ivesi ngelika 13 uthi yena uPaul, ngoba sonke sabhaphathizwa ngumoya ongcwele. Mana mfunde kuhle ivesi leyi. Ithi ngoba sonke sabhaphathizwa ngomoya munye kulowo mzimba munye, loba singamaJuda kumbe abezizwe, izigqili loba abakhululekileyo, sonke saphiwa umoya munye ukuba siwunathe. Uyayizwa yini indaba la? iBhayibheli lithi sabhaphathizwa ngomoya munye, hatshi ngomuntu oyedwa, hayi kodwa ngomoya. Ngifuna ubheke ibala elithi umoya libhalwe ngama-capital letters. nguNkulunkulu lo. Zwanini bathandekayo, mana ngiqondise la. Ngilokhu bona abantu mabebhala even egroupini khona la, kumbe kwamanye amagroup, kumbe bekhuluma ngegama likaNkulunkulu, babhala ngama-small letters. Mana ngikutshela, igama likaNkulunkulu alibhalwa uqala nge-small letter. Uyezwa yini? Asosithixo, hayi, lo nguNkulunkulu wadalayo. Igama lakhe likhulu kakhulu. Uyezwa yini? Liyasindisa. Liqala nge-capital letter. Yehlukanisa uNkulunkulu osindisayo lesithixo, into ezenziwe ngabantu. Siyehlukanisa isidalwa lomdali. Uyezwa yini? So la uPaul ukhuluma ngomoya oyingcwele. Uthi kodwa kulo mzimba munye esitsho uJesu. Lesi yiso isisekelo bathandeka. Uyezwa yini? Asifunde Romans 6 verse ngelika 3 ithi kumbe njalo kalazi yini ukuthi sonke thina esabhaphathizelwa kuKristu Jesu sabhaphathizelwe ekufeni kwakhe na? Uyezwa yini indaba lapha? uPaul uqala ngombuzo, uthi kalazi yini? uPaul uyazi ukuthi abantu abaningi kabazi ukuthini, ukuthi sonke thina esabhaphathizelwa kuKristu Jesu sabhaphathizelwa ekufeni kwakhe na? Uyilalele kuhle ivesi.
iBhayibhili lithi sabhapatizelwa kuKristu Jesu. Bathandekayo, sibhapatizelwa kuKristu Jesu. Asibhapatizelwe ematshetshi ethu esiwangenayo, uyezwa yini? Kodwa sibhapatizelwa kuKristu Jesu, uyezwa yini? Ngoba usindiso lwethu alweyamanga kumatshetshi esiwangenayo, kodwa usindiso lwethu lweyeme kuJesu. Ngizwe kuhle, ngizwe kuhle. Ungasuki ukholisa usithi ngithe mina uNkulunkulu akalandaba lokuthi ungena yiphi ichurch. Phela okunye esicabanga ukuthi ngama-churches vela soma-church, hayi kucatshiwe kuphela ngegama le-church, kodwa kahle kahle okunye ngama-stokfela, kukhandwa imali kuphela. Abantu bayarojwa kuthiwe hey ngale kule church kozibani bani ya kukhulunywa ngoNkulunkulu, kanti kufihliwe nje, kucatshiwe nje ngegama lenkosi, kodwa kahle kahle umnikazi we-church uyakwazi ukuthi kukhandwa imali. Okunye ngama-burial society, kuyangcwatshwana kuphela. Phela abanye abantu bangenile i-church ukuthi ya mase ngifile ngifuna abazalwane babuye bazongcwaba. Yazi ukuthini bathandekayo, lingadlali ngegama lenkosi, uyezwa yini? Sinye kuphela isizathu sokukhonza, uyezwa yini? We love him because he first loved us. Siyathanda ngoba wasithanda. uJesu esimthandayo owasithandayo uyabuya ezosilanda, uyezwa yini? uJesu uyabuya ezosilanda. So mamukela kusindise onalo Jesu, ungakhonzela ukungcwatshwa man. Church aso burial society, church asoyomngcwabo, church ngeyovuko, ngoba kuJesu akufiwa kuyalalwa kulinda usuku lovuko. Uyabona madoda, loba siyafuna loba sifuni, ungafunda uGenesis ibhuku lokuqala eBhayibheli, uNkulunkulu wadala umuntu ngosuku lwesithupha ntambama, usuku lwesikhombisa isabatha umuntu wayephumula, uyezwa yini? uNkulunkulu wadala umuntu ngosuku lwesithupha ntambama, usuku lwesikhombisa isabatha umuntu wayephumula, uyezwa yini? Ekhonza uNkulunkulu, edumisa uNkulunkulu ngendalo yonke eyayikhona uNkulunkulu ayidalela umuntu, uyezwa yini? So uNkulunkulu wasidala wahle wasifaka esabatheni mzwana siqala, uyezwa yini? Safikele esabatheni, safikele ukuphumula, safikele ukukholisa sisesabatheni. Lanxa sawela esonweni wasihlenga uNkulunkulu. So enxa esesisindisile uyasibisela futhi esabatheni. Isabatha ngakutshela ngathi ngelabaphunyuziweyo. So wena ungagijimela esukwini usithi uyaphumula, hayi, phumula kuJesu umnikazi wesabatha, nguye ophumuza izolo. Yikho ngakufundela ivesi Matthew chapter 11 ivesi ngelika 25 uthi wozani kimi lonke elikhatheleyo lelisindiweyo, mina ngiza kuliphumuza. uJesu kathi hambani esukwini liyephumula, uthi wozani kimi mina ngizakuliphumuza. So uJesu vele ma esekusindisile uyakufaka esabatheni usuku. So usabatha usuku li-meaningful nxa ususindisiwe, ngoba usuphunyuziwe ezonweni. Ngoba lanxa ungangena esabatheni usuku ungaphunyuzwanga, it's useless. Yezwa yini? Ngiyenzela ukuthi ufike esabatheni, ungathembi ukuba ngumsabatha. Uqinisile nxa usithi usabatha lusuku lokukhonza, hayi uqinisile, kodwa lusuku lokukhonza it's meaningful nxa usukhululiwe ezonweni, nxa ususindisiwe kuJesu, uyezwa yini? Asibuyele evesini lethu madoda, sibhapatizelwa kuKristu Jesu. Kanti utshona uPaul nxa ethi sibhapatizwa kuKristu Jesu? Ungabuzi mina, mana ngikufundela ivesi Galatians chapter 3 verse 27 uthi ngoba lonke lina elabhapatizwa kuKristu selembathiswe nguKristu. Madoda, lapho uPaul uyachasisa indaba yombhapatizo, uthi lonke selabhapatizwa kuKristu Jesu selezimbathise uKristu, okusho ukuthi selikanye noKristu. Yikho madoda ukuthiwa ngumbhapatizo, yikubhapatizelwa kuKristu Jesu. Mana ngikutolike kancane, ukuze uJesu akusindise, ukuze abe ngumsindisi wakho, kumele abe kanye lathi, uyezwa yini? Ngamanye amazwi kumele asithwale sibe kuye. Ukuze usindiso lusebenzele thina izona, kumele sibe kanye loJesu. So bathandekayo, laloba uNkulunkulu esesihlengile sonke kuJesu, usindiso lolu lusisebenzela kuphela nxa wena lami sisamukela uJesu ukuze abe kanye lathi, sibe yintonye loJesu, uyezwa yini? Yikho phela uJesu esithi kuJohn 15 ivesi ngelika 4 uthi hlalani kimi lami ngihlale kini, uyezwa yini? Ngumangenana, it's a two thing, uyezwa yini? It's a two-way thing. Laloba kuliqiniso eliqotho ukuthi abantu bonke ngokomthetho salungisizwa kuJesu, laloba kuliqiniso ukuthi sabuyisana loNkulunkulu kuJesu,
Ukuze usindiso lolu lusisebenzele kumele sikholwe sibhabhathizwe. Umbhabhathizo yikuvuma public ukuthi sesikanye lo Jesu ngokukholwa. Yikho kuthiwa yikubhabhathizelwa kuKristu Jesu. Asiqedise uverse 3 ithena kumbe njalo kalazi yini ukuthi sonke thina esabhabhathizwa kuKristu Jesu sabhabhathizelwe ekufeni kwakhe na? Ngifuna ulalele kahle last part. IBhayibheli lithi sabhabhathizelwa kuphi bathandeka? Ekufeni kwakhe na? Uyayizwa yini indaba lapha? Okusho ukuthi samukele ukufa kwakhe kube ngokwethu. Uyezwa yini? Samukele ukufa kukaJesu kube ngokwethu. Bathandekayo, kubalulekile ukuthi sikubambe khona lokhu. Uyezwa yini? Kanje sathi yikuphi ukufa okwafiwa nguJesu? Ngawukhumbula kahle kumasemoni adlulileyo, yikuphi ukufa esathi kwafiwa nguJesu? Uyezwa yini? Anti yikufa kwesibili. Sakhuluma sathi uJesu esiphambanweni wafa ukufa kwesibili, ukufa kokubhubha, ukufa ungaphindi uphile. Uyezwa yini? Zwana uverse 10 kaRomans chapter 6 ukuthi ukufa akufayo wakufela bonke kanye ngenxa yesono, kodwa ukuphila akuphilayo ukuphelela uNkulunkulu. So madoda, uJesu ngenxa yesono wafa. Uyezwa yini? uJesu ngenxa yesono wenza njani? Wafa. Kutshoni lokho? Ngakutshela ngathi umthetho kaNkulunkulu ufuna ijustice. Yiwo umthetho othi wona the wages of sin is death. Imbadalo yesono yikufa. The law demands death. Umthetho ufuna ini bathandekayo? Ukufa. Ufuna isono siyenze njani? Sife. Yikho kuthiwa ijustice yona la. Zwana uHebrews chapter 9 verse 22 ngeke ngakufundela yona futhi. Ithina ngempela umthetho uphose ufune ukuba izinto zonke zihlanjululwe ngegazi, njalo kungekho ukuchitheka kwegazi, akukho ukuthethelelwa. Uyezwa yini? Ngakufundela lo Ezekiel 18 verse 4 ethi yona the soul who sins is the one who will die. So bathandeka uJesu akabuyanga uzotshintsha isigwebo sokufa. Hayi, aluba watshintsha isigwebo sokufa uJesu wayezabe esephula umthetho wakhe. Madoda, uJesu weza ukugcwalisa isigwebo sokufa. Esiphambano uJesu wafa ngesono, wasuthisa indingeko yomthetho. He satisfied the claims of the law. Uyezwa yini? Ibambe yona le. Wathi evuka uJesu watshiya isono ethuneni. Ungafunda iBhayibheli yakho kuhle, isono sahlukanisa uJesu lo Nkulunkulu ubaba wakhe. Uyezwa yini? Madoda, isono siyakwehlukanisa lo Nkulunkulu. Phela uNkulunkulu uyimpilo. So kusho ukuthi isono siyakwehlukanisa lo mthombo wempilo, siyakuphuca ukuthula, sikuphuca intokozo, sikuphuca ithemba. So isono ungadlali ngaso, ungadlaleli kuso. Isono fisa ukuphuma kiso wena. Sondela kuJesu, nguye ongakuhlukanisa lesono. Uyezwa yini? Bamba khona lapho. Isono siyakuphuca yonke into, sikuphuca impilo, sikuphuca ukuthula, sikuphuca ithemba, sikuphuca intokozo. Yonke into isono siyakuphuca. Ungadlali lesono wena. Uyezwa yini? Isono somngane wakho, isono size yakho, isono sidala kakhulu, siyabulala. Uyezwa yini? uJesu nguye yedwa okhululayo. Uyezwa yini? Yikho uJesu wamemeza esiphambanweni ejuluka izithukuthuku zegazi wathi, Baba wami, ungishiyelani na? Uyezwa yini? Phezu kwakhe kwakuhlela isiqalekiso somthetho uJesu, ekhala umntakamlimu, ethwele isono somhlaba. Wena ukubuya lemisebenzi yakho nyana nje ucabanga ukuthi usindise ngayo. Sona isono sakhalisa indodana yomuntu ile ngesiphambanweni, samehlukanisa lo baba wakhe, ejuluka izithukuthuku zegazi, ebhadalela mina lawe. So bathandeka, isono siyehlukanisa umuntu lo Nkulunkulu. Andiyakhumbula ukuthi kwakule connection phakathi kwaAdamu lo Nkulunkulu isono singakangeni. Sathi sifika into esayenza sahlukanisa umuntu lo Nkulunkulu. Uyezwa yini? Sadabula lapha phakathi isono, kwaba le gap, communication breakdown. Umuntu wacatshela uNkulunkulu, umuntu waba yisitha sikaNkulunkulu. Uyezwa yini? Samembula umuntu inkazimulo kaNkulunkulu, wasala enqunu engelalutho, ebhunyumunyu. Uyezwa yini? Kodwa ngenxa yomusa kaNkulunkulu, ngenxa yothando lwakhe uNkulunkulu wehlisa ilele. Uyezwa yini? Wehlisa icebo. Uyezwa yini? Ilele elaqhuma back uplanet Earth lampisela futhi phezulu kuNkulunkulu. So bathandekayo, siyenzela indlela yokubaleka, sibalekele isono. Indlela yakhona nguJesu. Yikho uJesu esithi yimi indlela. Uyezwa yini? Indlela yani kanti? Indlela yokubuyela kuNkulunkulu, indlela yokwehlukana lesono uJesu. So mina ngisoze ngikufundise ukuthi hambe uyongena emanzini uyehlukane lesono. Isono akwehlukana laso ngokungena emanzini. Uyezwa yini?
ya laloba sesikuthwalise njani nzima isono sikufaka abantu mawusithi uyathi sithele okwaso uyezwa ungazami ukusibalekela usiyangena emanzini akula solution yakho emanzini isolution yakho ikuJesu uyezwa uJesu uthi yimi indlela uyezwa leqiniso so eBhayibhelini akulamaqiniso kuleqiniso elilodwa iqiniso lakhona nguJesu abese sithi lokuphila so eBhayibhelini akula lapho esingathola khona impilo uJesu nguyimthombo wakhona wempilo uyezwa ya but madoda ivangeli limnandi ya uyezwa yini Jesu waqeda uhlupho lwesono uyezwa yini esiphambanweni so nxa sibhaphathizelwa kuKristu Jesu siphuma siphele esonweni isono sisala esiphambanweni thina sesifile kuJesu uyezwa yini ngiyakunxusa mfowethu ngiyakunxusa dadewethu nxa ukhona lapho khona ya usithi ucelebrate usuku uJesu wazalwa ngalo vele azange akulaye uJesu ukuthi usale ucelebrate ujabulela ibirthday yakhe ya so mangikutshele ngathi uJesu kazalwa ngamhla ka25 December ungazihluphi futhi ngokudinga olunye usuku uJesu azalwa ngalo so the Bible is silent ngosuku uJesu azalwa ngalo uyezwa yini lithuli the reason why lithuli ukuthi akubaluleka okubalulekileyo yilokho engizakukhuluma manje ukuthi wena kholwa kuJesu wena umamukele uJesu usindiseke uyezwa yini uyasindiseka nxa ukholwa uyasindiseka nxa vuma lempilo yakho uJesu akusindise mfowethu dadewethu ungavumi ukuba ukholisa uyezwa yini ukukholisa impilo engelathemba akusoze ukwenza ube ngumKristu ukuhlala utshakala mhla ka25 December uyezwa yini akukwenza ube ngumKristu okwenza ube ngumKristu ukuthi wamukele uJesu lempilo yakhe engcwele ya akuphilele yona Nkosi libusise silenzele kahle nxa livuma ngiyakhuleka babo engcwele siyavuma siyeza labafowethu siyeza labodadewethu sisindise ngenxa kaJesu ozawo masinyane siyakhuleka amen